بسم الله الرحمن الرحيم. به نام خدای مهربان و التزاما دلوان. بوزارة الداخلية بإنجاح الاتفاق السياسي جبو الموقع پابندبونا بریکفتنا بين حكومة سیاسی د الجمهورية ناوبره العربية حکومت السورية سوریه و من جهة رخصتنا هسده ده. وتنظيم قسد من جهة أخرى، عملت الوزارة على إعداد خطة انتشار وزارت نافخه أمني پلانه که تؤمن بلاغبونا بمواطني اولهی آماده الانسحاب کرده که پارێزگە والتواسد هاسێکی ئەولە بين بکە كل وحدات الجيش هەفدەم العربي لەگەڵ السوري کەتنا في ئارتێشە الموقع، سووریە. لكننا لێبەریە فوجئنا گەهشتنە هێزên ببيت ئارتێشێ سوري ئەم قوات ماتماییمان الجيش کو هێزên بمشاركة رخستنا هەسەدە ji الجمعية nişkave û السابقة bêhemahengî ji الأممية kampa للهروب Holê vekişiyan. بانسحاب قوات Ev تنظيم vekişîn قسد 6 من saetan berî مستهدفات gihîştina غير artêşê pêk منسقة hat ودون bê ku أي pêşwext إعطاء من wezaretê مسؤولية yan الوزارة hevkarên me yên di أو لشركاء hevpeymaniyê de ما من agadar bikin. التحالف الدولي. Yekîneyên هذا artêşa الانسحاب Sûriyê cihê قبل kampê وصول ji الجيش paşmahiyên şer بوقت paqij قارب 6 kirin û ساعات، piştre bilez hêzên حيث wezareta قامت navxwe وحدات li wir الجيش bicî العربي bûn. السوري مشكورة بتأمين Dema مواقع tîmên me ومنظمة gihîştin kampê المواقع derket holê ku الجوية، ji ber vekirina وتكون أخرى bêserûber û سريعا derketina قوات وزارة pasevaniyê ji cihên الداخلية xwe revên komî تقوم xewimîne. بها بتأمين المكان Vê وحمايته. yekê bû sedema aloziyekê وعند ku وصول eger فرقتنا mudaxeleya عند وصول bileza فرقتنا saziyên المختصة dewleta Sûriyê بيان nebuya حدوث dê حادث ewlehiya انفجار navçeyê بحوم bikete جماعي xeterê. نتيجة فتح المخيم Zêdeyî بصورة عشوائية، 138 kun û ku li وعدلت بعض dîwarê عناصر derdora لحراسة kampê مواقعهم hatin مع dîtin ku أسلحتهم، ev yek jî derketina إضافة إلى bêserûbera bi إزالة rêya torên حواجز qaçaxçîtiyê داخلية hêsantir kiribû. بالمخيم، ما أدى إلى Dîmenê حالة li من hundirê الفوضى kampê şopdar bû. كادت تهدد الأمن Rewşa العام mirovî û ya بالإضافة إلى دولة الضغط xizmetguzariyê السريع ewqas xirab bû لمؤسسات ku ew الدولة zêdetir السورية dişibiya لإعادة ضبط wergehekê الموقع. girtina bi zorê. وقد Me تم dît ku bi رصد أكثر hezaran من kes bi 180 salan dibin متظاهرة merjên شيدت dijwar de الصورة hatine داخل girtin المخيم، ku ev yek li والذي dijî يبلغه prensîbên تقريبا dadwerî û mafên 17 mirovan e. كيلومترا، ما سهل من Kamp li عملية heremeke التوغل غير nîvçolê û المنظم dûrî عبر navendên شبكات التواصل. xizmetguzariyê ye يبدو أن û li هذه gorî الخطوات amaran متبعة nêzîkî المكان 23,500 وخططهم kes lê hebûn. Piştî ku em كان ketin المشهد داخل kampê الموقع eşkere صادما bû ku di بكل navbera المقاييس، hejmara ragihandî û ya rastîn de cudahî heye. والتردي Lewma divê وتعميق ev dosye الضغط were على lêkolîn kirin. معسكر اعتقال قسري Nêzîkî يقوم heftê ji sed ji بتجهيزه girtiyan كاملا، zarok, jin û kal û وتواجدنا pîr آلاف bûn الأشخاص ku محتجزة piraniya مسافات wan Sûrî طويلة û Iraqî ne بظروف li قاسية gel 6500 للتعرف على kes ji مبادئ çil û çar أساسية welatên للعدالة cuda. وحقوق الإنسان، حيث Gelek يعبر ji عن wan ji ber المخيم mana demdirêj û بطريقة rewşa أشد xirab a صحراوية، jiyanê bi وعدت nexweşiyên عن konî الحوادث ketibûn الخدمية û ne kêmtirî والترفيهية 5 salan hatibûn وفق ما girtin. أشيع من إحصاءات سابقة. Daxuyaniyan amaje bi wê كان kirin ku يضم gelek girtî قرابة sivîlên koçberin 23500 li gel شخص. malbatên çekdarên rêxistinê ku ظهر لنا بعد jin, دخول الموقع zarok û أن هناك kesên فوارق temennmezin di nav بين de ne. العدد المشاع والواقع على الأرض، ما أبرز ضرورة إعادة Piştre توازن القوى hejmarên nerast derbarê والاحتفاء girtiyan بالواجبات hatin المشروعة، belavkirin û bi giştî hemû wek endamên مما Daişê شاهدنا hatin أن binavkirin. الأطفال والنساء وكبار السن Ji ber vê يواجهون yekê الإنسحاب wezaret tekez بقارب dike ku 70% tiştên berê hatine من belavkirin المحتجزين pêwîstî bi الذين معظمهم من piştazkirinê heye السوريين والعراقيين، û إضافة إلى berpirsiyariya نحو tawana şexsî 6500 û li gorî شخص bendên رعوا عن daxuyaniya طريق destûriya الانسحاب. Sûriyê. تشير Yasayên di الإحصائيات meriyetê إلى أن de û عددا كبيرا pîvanên منهم قد navnetewîyên واجهوا بعض têkildar الأزمنة والظروف nabe ku الصحية bandora الصعبة wê li endamên نتيجة malbatê an طول xizm مدة û merivan الإغلاق bibe. وسوء الأوضاع المعيشية. Ji kêliya وأضاء yekema أنه gihîştina محتجزا xwe كان Wezareta Navxwe ji يعتاد bo من 5 çareserkirina سنوات rewşê di مضت. çend rêyên paralel de xebitî. وتشير الإفادات Di الأولية nav de, أن كثيرا من ji nûve المحتجزين kontrolkirina السلميين ewlehiyê û والمدنيون rêgirtina li نزحوا بنظافة tevliheviyê, girtina الشباب kun û kulên واعتيادهم Sûrî û القسرة misogerkirina ewlehiya واعتزالهم derdora الداعش، cihî. إضافة إلى Xistina cihî العائلات dibin المحيطة çavdêriya aliyên بالتنظيم pispor de. تضم نساء وأطفالا وكبارا في السن. Dabînkirina pêwîstiyên وجرت mirovî yên أول bingehîn bi أرقام الإغلاق hevahengiya bi الواقع على rêxistinên civaka sivîlên المحتجزين Sûriyê مع re. تعميم صفة الانتساب لداعش Yên عليهم. wek xwarin, av, لذلك xizmetguzariyên تؤكد الوزارة tenduristiyê أن û مسار pêdiviyên التمشور jiyanê يحتاج إعادة التحقق، وأن û المسؤولية destpêkirina الجنائية proseya شخصية، piştazkirina ولا danê يجوز أن û تمتد belgeyên الأنهار على nasnameyê أفراد الأسرة ku di أو encamê الأقارب de derket وفقا holê لأحكام ku الإعلان bin الدستوري pêkirin السوري û kêmasiyên وقوانين îdarî الوفاة henberê hene. والمعايير الدولية ذات الصلة. Di nav de dexistina من nasnameyên bi المحافظ على daneyên nerast û لوصولها zêdekirina عملت hejmara وزارة girtiyan bi الداخلية على awayekî معالجة nerastexî. الوضع عبر مسارات û متوازية niha li gorî yasayê hemû ev لإعادة halet tên ضبط الأمن ومنع çareserkirin. الفوضى. Her إغلاق wiha القطارات السور wezaretê وتأمين dest بقية bi الموقع. şopandina rewşa وضع kesên المكان ku تحت إشراف bi الجهات awayekî المختصة nerekxistî بالسوري. ji wî cihê derketine تأمين kir. الاحتياجات الإنسانية الأساسية û ji bo وتنسيق vegerandina عمليات piraniya الإنقاذ wan û المدني السوري çareserkirina المعنية rewşa wan a بغذاء yasayî ومياه xebitî. ورعاية صحية Her ومستلزمات wiha kesên معيشية. tê de diman bi awayekî birêk û البدء pêk بعملية تدقيق wecihekî بيانات الأمراض alternatîv ku التنفسية، mercên حيث mirovî û تبين وجود مخالفات xizmetguzariyê yên وتجاوزات baştir lê hene. إدارية سابقة، بما في û ذلك li سلب heremekê ku البطاقات gihîştina العادية aliyên بالبيانات pispor û غير الذاتية.
خستنên mirovî lê hêsane hatin veguhestin. Bûyerên ku tîmên me ji nişte cihan dîtine, êşeke mirovî ya Kur nîşan didin û tekez dikin ku
پێویستی بە چارەسەریەکێ بەرفرە هەیە و نەتەنێ لە ئالیە ئەولەهیە بە بەلکو ئالیەن جڤاکی دەرونی و ئابۆری ژی لەخوا بگرێ. لەسەر بنگەها بەرپرسیاریە ئەمەیان نیشتیمانی و مرۆڤی وەزارەتە ناوخۆ بە هەواهەنگیە وەزارەتên پەیوەندیدار û rêxistinên civaka sivîl ji bo cîbîcîkirina nêrîneke yekgirtî ji bo çareserkirina vê dosyê dixebite ku xalên wê yên serekevin, başkirina mercên jiyanekî birûmet, tiştkiriya rêyên debara jiyanê, destpêkirina bernameyên nûjenkirinê bi taybetî ji bo jin û zarokan, dabînkirina perwerdeyê ji bo zarokan û amadekirina bernameyên taybet ji bo telafîkirina kêmasiyên perwerdeyê, girtina hemû tedbîran ji bo tomarkirina zarokan li gorî yasayê û dabînkirina belgeyên fermî ji bo kesên ku di kampê de girtî bûn, destpêkirina bernameyên nûjenkirin û tevlîkirina civakî û pêşkêşkirina piştevaniya derûnî û civakî bi taybetî ji bo zarokan. Nêzîkatiya hikûmeta Sûriyê di vê dosyeyê de li ser bingeha rêzgirtina li rûmeta mirovî û cîbicîkirina yasayê bi awayekî dadperwerane ye û xebata bi sebir û berpirsyarî dûrî her îstismareke siyasî ya êşên sivîlan e, armanca me parastina civakê ye. û di heman demê de şefa qurbaniyan û rizgarkirina wan ji şert û mercên ku ne li gorî mirovan e. Em bi zelalî tekez dikin ku jin, zarok û kesên temenmezinên ku li vî cihî bûn, ji ber girêdana malbatî ne sucdar in, belkû ew kesin ku heqê parastin û alîkariyê dikin. Di heman demê de em pabendî şopandina her kesê ne ku tevlîbûna wî di tawanan de li gorî prosedûrên dadwerî yên adil û zelal werîsbat kirin. Di dawiyê de em spasiya hemû aliyên ku bi me re hevkarî kirin dikin. Li serî de hevkarên me yên di hevpeymaniya navdewletî û rêxistinên mirovî de û her kesê ku beşdarî vegerandina aramiyê û başkirina rewşa mirovî li herêmê bûye. Em soz didin gelê xwe ku wezareta navxwe dê wek destê parastin û ewlehiyê bimîne û em ê bixebitin ku her kesê zirar dîtî vegere nav civaka xwe û wek welatiyekî xwedî mafên xwe û pabendî erkên xwe dibin sîwana dewleta yasa û saziyan de be. Silav û rehmet û bereketa Xwedê li ser we be. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.